ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما غلان إلى البلاغ المبين قالوا إن تطيران بكم ليلا تنتهوا لنرجمنكم ولمسناكم منا عذاب أليم. Bizning Müslümanlarni radyo, televizyon arkalı bir katı önem zaratı bitirdiler. Şunun için Tatarlar arasında dinin tarafı ağırarak Müslüman dinin eğer eyletlep ilensen, ondan da sista, ondan da natur, ondan da dürüst dinin bir bildiğini bulmanız yok. Ол халқына білмем нешік болғандыр, бізге мына ораза тұтушылар өзіміз біле сөйлесіп алған арада бір нендей ауырлығы болмады. Біраз су ішесі келе, біраз гына ауызны шылатасы келе, мына шундай вақытта кене деген шекелді. Ораза ауызын ашқаш шулық ризықларны ашибыз, кеш беле ашибыз, ерте беле сәхәрдә ашибыз да, менімше kişi organizmine şul zite, Allah Teala zerden birdidir indi.